ese yaba ari amahitamo meza y'ikipe ya Rayon Sport cyangwa kwaba ari ukugura gukoranywe ubushishozi buke cyane? Ese byaba ari amahirwe ku ruhande rw'ikipe ya APR FC? Ntawamenya, reka tubitegereze turebe. Bamwita Kwitonda Ale Baka, ni umukinnyi w'ikipe ya APR FC yazanye ikuye mu ikipe ya Bugesera akaza kugira intangiriro nziza, kuko uyu mukinnyi yagaragaye inshuro irenze imwe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe ya Rayon Sport biravuga ko yamaze kuba yibikaho uwitwa Kwitonda Ale Baka, ikibura ari uko shampiyona isoza maze bakaza kuba ashyira umukono ku masezerano. Uti inkuru yose rero iteye ite? Uti byagenze bite? Mwibutsa ko ingi yitwa Iraguha Info, nizere ko wamaze gukanda kuri subscribe. Nimba utarakanda kuri subscribe, icyo usabwa ni ukuza kuba ukora kuri iyo jambo ry'umutuku ryanditseho subscribe, ukibuka no gusa gukora ku nzogera kugira ngo uko tugize icyo dupostinga ujye uhita ukibona mu ba mbere. Nimba warayikoze nawe warakoze cyane, reka tujye tubana buri munsi. Kwitonda Ale Baka ni umukinnyi w'ikipe ya APR FC, ubu ngubu yazanye kuye mu ikipe ya Bugesera. Biravuga ko umwaka utaha uyu mukinnyi araza kuza kuba barizwa mu ikipe y'Inyanza. Uti kubera iki? Uyu mukinnyi yaje kuba ajya ku rukuta rwe rwa Instagram maze ashyiraho ifoto yambaye umwenda w'ubururu urimo n'amabara y'umweru. Iyi jezi ubusanzwe ni ikipe yo mu Bufaransa yitwa Olympique de Marseille ifite impine yitwa OM. Ubwo uyu mukinnyi yashyiragaho iyi foto, nkaho bitari bihagije, yaherekesheje amagambo yo mu Cyongereza, ariko twebwe twaje kuba tuyashyira mu Kinyarwanda kugira ngo uze kuba wumva icyo aya magambo asobanuye. Yanditse agira ati: ikintu cyose kizatuma wumva unezerewe gikore, si ngombwa ngo ukore ibyo abandi bakwifuzaho. Iteka amahoro yawe, ibyishimo byawe nibyo bigomba kuza mbere ya byose, rero hitamo wowe. Ayo ni amagambo uwitwa Kwitonda Ale Baka ubwo yapostingaga iyo foto yambaye jezi y'ubururu n'umweru yaje kuba ahererekesha iyi foto. Ni ku rubuga rwa Instagram yitwa Ale Baka, uraza kuba ugendaho ubirebe byose. Ariko se ubite by'uyu mukinnyi uvugwa mu ikipe ya Rayon Sport? Uyu mukinnyi akiva mu ikipe ya Bugesera aza mu ikipe ya APR FC yagiye abona amahirwe yo kubanza mu kibuga kenshi, cyangwa ataba yabanjemo akaza kuba abona iminota yo kuza kuba agaragara mu kibuga. Nk'umukinnyi wese wifuza kugira ahagera ukiri mutoya mu myaka, aba yifuza kubona umwanya uhagije wo gukina kugira ngo agaragaze impano imurimo. Ni benshi bemera badashidikanya ko uyu mukinnyi Kwitonda Ale Baka afite impano yo gukina umupira w'amaguru bitanoroshye, ahubwo byo ku rwego rwo hejuru. Uyu mukinnyi ku ngoma y'uwitwa Darkonovic ni umuseribe waje mu iyi kipe. Byaje kuba bigaragara ko uyu mukinnyi adafitwe muri gahunda n'uyu mutoza, kuko urebye inshuro amaze kuba amushyira mu kibuga ni inshuro zibarika. Bivuga ko n'umubano wabo utifashe neza hanze y'ikibuga. Uyu mukinnyi rero biravuga ko ashobora gusohoka mu ikipe ya APR FC akerekezaho afite kuba yabona amahirwe n'umwanya byo kuza kuba abanza mu kibuga kugira ngo yigaragaze. Ikipe iza ku mwanya wa mbere k'uyu mukinnyi ashobora kuba yakerekezamo ni ikipe yo mu Nzove bayita Rayon Sport, ni ikipe yambara ubururu n'umweru bayita Gikundiro. Uyu mukinnyi rero biravuga ko yaba yararangizanyije na bamwe mu bayobozi b'ikipe, igisigaye ari uko iyi shampiyona iza kuba igera ku musozo maze akaza kuba atereka umukono ku masezerano. Abantu rero bakomeje kwibaza bati ese yaba ari amahitamo meza kuri ikipe ya Rayon Sport cyangwa byaba ari ibyo gushaka kugaragaza ko bakuye umukinnyi mu mukeba? Ni benshi bagiye bava muri iyi kipe bakaza kuba bahira iyi kipe ya Rayon Sport, ndetse kandi hari na izindi ngero zagiye ziva muri iyi kipe ya PLFC ziza mu ikipe ya Rayon Sport, bikaza kugaragara ko bakoze amahitamo mabi. Uwa hafi wibukwa na benshi ni uwitwa Tuyishimire Eric Kongore, ni umukinnyi waje kuba asezerwa n'ikipe akaza kuba aza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko bikaza kuba bigaragara ko ari ku rwego rwo hasi. Ari
harimo abakinnyi nk'aba Maxime, harimo abakinnyi nk'aba Iranzi Jean Claude, bose n'abakinnyi bagiye bava muri iyi kipe ya APR FC bakaza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko bikagaragara ko ikitwa umusaruro wabo rwose ari nkene ku rwego rwo hejuru. Rero abenshi bakomeje kugenda bavuga ati ikipe ya Rayon Sport yaba ibonye umukinnyi mwiza, kuko icyo yimwe mu ikipe ya APR FC ni umwanya wo gukina, kuko ibyo gutanga byo arabifite kandi byinshi cyane. Uyu Kwitonda Ale Baka naza kuba yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ni ikipe ya kane araza kuba akiniye mu mateka ye, kuko yabanje mu ikipe ya Miroplast aza kuivamo yerekeza mu ikipe ya Bugesera, aza kuva mu ikipe ya Bugesera yerekeza mu ikipe ya APR FC, araza kuba ave mu ikipe ya APR FC yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Mbere yuko ava mu ikipe ya Bugesera yerekeza mu ikipe ya APR FC, yaje kuba anifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, ariko biza kuba birangira yigiriye mu ikipe ya APR FC. Rero ikipe ya Rayon Sport yaba ibonye umukinnyi yifuje kuva ahambere. Reka rero tumwifurize amahirwe masa naza kuba aramutse yerekeje mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi ngiyi yitwa Iragwa Info. Nimba utarakanda subscribe, ibuka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ibuke gukora ku nzogera. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, tuba twashyizeho umwanya wa comment. Reka twongere guhura ubutaha. Mwakoze cyane, ciao ciao.